Semana 2 com Jesus. Nossa particima com Isaías 40, versículo 25 até 31. Taku quem vos o que comparami anto, Dios Santo tabisa, quem ta mi pareu, e sa cara iwak den cielo, quem a criatura esei. Tesunco talaga hintere exército de estrela marcha bini dilante e tayama ng pa na ng number. E tinge tanto podere, je imenso su forza ta, union dinang no ta queda sin presenta. Pueblo de Israel, descendiente nan de Jacob, de combo su ta queja. Señor nos ha de nada que ta pasa nos Dios no ta toma nos derecho nang na cuenta. Tasabos un sa, tende vos un tende, Señor ta Dios pa tur eternidad. Ela crea mundo de punta te punta, e no ta cansa ni perde rosea. No por sondia su saber. En de cansa eta duna ánimo, es un débil eta hace fuerte. En de joven ta cansa y perde rosea. Hombre valente ta trompe ca y cae, pero es un que confia en Señor, tahanha força novo cada vez. Nang lobula alto maneira águila, nam ta corre sin cansa, nam ta cana sin perder rosea.